Bedung ko hado ke dimba. Tari bismillah agimu bismillah Allah to yaki haringa tiba Debugume. kika tiraga sariya sagama kurungani anti kurumba kiraga hukumba nu be ga nogondi ado yilla be ga nogondi anna mo onkoda Hande fam. Fo kurumbando yille mpo gebe nyana no konga. Sariya sagama kurumba kebe gadanga nyenchiti. Anola dani ndo bo kilunya kurumba gundi na semberia. Anya na deberi malire munyi mande deberi malire mundang. kyo gemme Misale danga kube ni dango jamane ken honga fi khoro awa atantonton kunya kam. Anti no politiki marande harmare magu ado ladan killu. kem palle kusina lagaru o jamane ke tingitanga mo burda kiko hamni kebe lenki kenni bana go gemme sabatiye ado rugande keti sariya sagama gere mani ko ken kamade Sariya sagama kurumba kede fera kutu kudo gemme bana ku na fonto meda na ndunge medanga ado labe ndo kurenga kati sabatin mobe kendangi falle sariya sagama ngani anteke kundu ade sembero fabankan kanuma nketi sariya sagama kani anteke awa odu wuten tangandini kamo tirndo kote sariya sagama kurumba ke asigi tonton ni fini sikiyai na jamane ke du wutenga na kembotu jamane ngare bugu kilu beni wutu adaga mulido kubeni na ngoli domen na haklun to ko na kundoro jamane kherinda jabunga fobe na kuntanga awa jamane ndu wutenga aisabatinde do na burun khibare ado tawran kite fonu kheringa do fobe sakati kubeni ga nyengure na kenchu topoto na gamundi na wara khayma kantalle munka marande mo gontar ni siro marande nya mo gonna siro malina sage kati mere munga mo sire kha debugume bendugunko mali wasaga ne katire munga kha jonko nyande de sariya sagama kurumba keni munganne na fabankan na burenga na ankilun to na tanga na wajibindi mali remba ne sukama besuni kilun to na topoto na sorgo jaman ko fo golnya ngano kuben ga gollini buru danga na kun ka sigiranko kengeni tolongon ta duntenga hu aw sembero no fabankan tangande ken kilen kama jamane kiremba ne suganonga an wunga na kinye sino tamdo seguya jamane nyim manken krindenga na kinyanga ante la jabia awren tim marille mesu an ngara sino tamdo segu baga jamane nyim manken kiringa dengaran kinya annangiri nandiga nimi na sorda sunun deima besonni mal khoreke dema na dopa uku mi hananu sariya sagama kene bana kunya sabitinde jamane le munchudo menaka serente fosu sere sariya sagama kurumba kene ho malire mu beni ta kuntenga gundenga tunganga kun kay farenger ni kefi cheba kengor na fi kurumba ide ke chireni ke sugemu ka ku yagaru do lemuno kalene kan ka kefiri angati jamane anti yagaru anti lemunu sariya sagama kurumba ke yagarun cigiran ko ngado fonan kawin cigira sugandi ndundingira jamane ke no kunchu ta yagara rasu serenyeni ngero ko ka oku be gani ladan debugunwa oku hinu na kamo debugume nam sariya sagama hani antike ni sembe khore nyaki na kakumbe gani debugumu ado ladan kirsun tabarakallah maranden killen kama maranden nganyana ti mogonga sariyan khala kutini ti imo nga gan kawo mo be tolongon ta ku saketi awa kompe ke be ga ta do jatu la gandenga jatu be ni gani jamane na buren krosindeng kenni gra kurumba ya aga jamane na buren krosini na khenye ti hakli taxe député mbulungen kasro ministre ni marandi killu suga no nga imman ko nan kaw ina buren dan taxini ke kompe imman ken danga sadi ga golle jopana benungo kanwari sasa kenke député mburonge entar nenya siresu muguranga kadi kenyeme nawari député mari ketake ona mantana mudana kharde kebe gatoko sasa ona ngiri odan ke sariya sagama hanianteke ona ganchi nokunsui oku jaru koni odo gollen jopa keno su khibare nyai besuni inyime khihare mosre anke doke adoke bani su gana bugu besu na kiandi itagoranga na utu kanga merenjuru nokunchu telefon ga hibenu maga merenka chikilu ona chanki